Matanya ma Kabras Sugar ma kurikia ngumuthurano cia Kenya Cup matanuritwo ni timu ronemo marakinyirio muthia wikendi hituku thutha wa kwanurwo ni KCB na points 44 gwa points 20. Maumirira maya riu matigite KCB na Kabras Sugar manyitirire murugamo umwe wa points 49 thiini wa ndari cia hitahitano cia Kenya Cup riri na Kenya Harry Queens manyitirire namba 3 na points 37. Hare maumirira mangi maria manakorirwo makiandikithio wikendi hituku, Resolution Impara mare mathira points 36 magithaka na Homeboys aria mareinukire na points 27, na Kuru marahota kwimathira points 29 kuria marakorirwo magithima na hinya na Mwamba aria nao mareyoneire points ciao 15. No Deals marandikithia uhotani wa points 10 makionana na Black Bloods aria nao maregwatire points 7. Min Machines na nio manyitirire muting'oe hari ndari cia ngucanio marakaragwo ni Menengai Oilers na points 36 gwa points 15. Kenya Harry Queens marahotire kwimathira points 41 magithaka na Strong Lions aria nao marahotire kwinukira na points ciao 23. Ngucanio no irathi na mbere umuthi kuria Menengai Oilers maracemania na KCB. No Deals no macemania na Menengai Cream Homeboys na Stanbic Mwamba maikane iguru na Kenya Harry Queens. No Min Machines makoro magithima na hinya na Kabras Sugar. Black Bloods marakoro makiurania kurathia ate na Resolution Impara na Top Fry na Kuru manyite ogeni Strong Lions. Kahinda-inĩ oro kau family ya muthako wa ngonyano irathi na mbere gucakaya gukwo kwa muthaki wa Resolution Impara Richard Sindindi kana Real Janda Power uria urahurukire kiambiriri-inĩ gia kiumia gugituika arahurukire agitubira thiini wa swimming pool. Sindindi ni muthaki wa tene wa Kisumu Rugby Football Club, athomeire thukuru wa St Mary's na thutha ucio akigira University wa Maseno kuria arakoragwo agithaka muthako wa gonya nginyagia gukwo gwake. Ngucanio yake ya muico guthaka yari hitahitano gatagati ka Impara na KCB tariki 16 mweri muhituku. Handu-ini ha Kameme TV iharo-ini riakwa ni 6 Pack Juma wa Karuki.